Namkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel yena mntu of course da yakhe like Benny Mayengani the president na his project ya 2026. So nimteka of course nimtutsumisela le ePalms. Ngoni Palms wayitiva idume ngopfu ndhawu leyi stuff like that. Laha hi nga fika hi twa President Mayengani. Hi ti 2 ta October album ya huma ya Murangaphandla. Hi ti 2 ta October Kanyamba ya huma. Leyi Kanyamba leyi. Ikanyamba Murangaphandla President Mayengani wa vulavula ni tirhandza ngopfu. As I've had, 2 October, project they say tai kai huma. So to go sala ngweta namhla 3 August. Loko se ya move ya la September ita kuma 1 month ya so to go sala ngweti nyana. Na 1 2 3 not 3 weeks, 1 month and 3 weeks and stuff like that. So leswi nga ta kha swi humelela and stuff like that. So ita hi khiyima of course hi vona ku singo Mr Post yena I responda aku yini since yena a challenge na yimele yona Benny president of course yi humesa release date. So ku ta humesa Mr Post ari yena. So hi nga export album and eva mani lava va nga suka na vona nyana Album yimela lwa nhloko. Okay, sorry, mina nokuthi Album yimela lwa nhloko. Announce ku humesa ri. Se hi famba na yena. Angana chance. Dawo singo Mr Post akombisa ku va famba swo na yena ta kha humesa kwala ka 2 or 3 or 1 October kwala and stuff like that. So I title hinkwenu hi tweni Nkanyamba. Nkanyamba and stuff like that. So leswo guys loko ku ri amukeza subscribe ta kombela mi click subscribe. Katingo,